Assalamu alaikum, урматтуу Багыттуу каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 30-iyul 2022-yıl Ош шаарында Теш-Таш базарында агым эми жер жемиштин бааларын тааныштырабыз. Миясар 40 сом. Лола 50 сом. Красный Москва 35 сатылды. Чемпион 53 сатылды. Лола оптумга 40 сомдон сатылды. Бүт баары. Кадам жайдын. Шабдалыз. Бул нектарын өзүм багыман 55 сатылды. Полкарлик. Красный неме окшойт? Красный Москва. 55 сатасызбы? Сом сатылды ушул. Гала сортундагы алма эрте пиша турган. Полкарлик Европадан келаткан сорттордон 65 сатылдат. Красный Москва 40 сом. Кулпунай 185 сатылды. 130 алынды ушул. 130 сом. Жүзүм 90 сатылды. Ак жүзүм 55. Грушалар 220 сом. Лола 60 сатылды. Алма 60. Жүзүм 30 берилди. Анжирлар 100 сомго жетиштик. Абнуват кондор 40 сомдон килограмма. Тарыбыз 15 сом берилди килограмма. Помидор 25 сатылды. Болгарский 25 оптумга. Бадырың 14 сом сатылды. 2 кабалганга. Честно, оптумга 100 сомдон килограмм алганларга 120 сом. Капусталар 20 сом таанасында. Чоңдору 25. Кызыл болгарский 90 сом. Оптумга. Жанды 25 сом килограмма. Бирүштүгү 20 сом чыкты. Баклажанды 10 сомдон бертат. Килограмм, эгер кабылсаңар. Килограмм 15. Бадырың 28 берилди оптумга. Пияз канча бертасыз? Piyazıca bana 10 tane var, 40 somdan. Manası buna 43 demek çoğundu. Munalardan 43. çoğunları bana 43. Munalar 40 tane. 20 kilo. Сабыз канча бертасыз? 20. Пияз 35 сом майдарагы. Картошкалар 19 сом, 20 сом сатылды. Оптумга. Анжир шабдалы 65. Лолан майдасы 50 сом, 45 береткен. Лолан канча бертасыз? 60. Lola 60.
Bunu kaplamayalım. Жүзім 95'ten берілді. Өте соң 100 мың. Al paket vereyim sana demek. Анжир 130 сом килограммы. Эже малина 160, малина 220 сом. Карагат 200 сом. 45 сом. Кара гилас канча? Кара гилас канча же? 300 çelegi. Помидор 50 сом дейт килограмма. Оптымга ичкериде 30-35 сатылдат. Эже малина. Канчадан берип атасыз? Alıp geldim mi? 204'ten samit verin. Çeleğin 200 atası. Kilogram. Oluşum kaçadan biraz? 170'ten bir. Bu ağaçta kilo şeker getirdim şu bir çeleğiniz var. Эже малинаны 170'ten берем дейт, 200 айтылышпас. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Каналга катталып коюңуздар. Эгер видео жаккан болсо класс басып коюңуздар.